نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakama Islam, jari naisab kita waktu ini sumugpat sim pengajian na tulimabay dahing haamuin ini pengajian sing kita niyo dahing ha suratun nazi'at amin kiatag na antan natubihan waktu itu nakasabot na kita dua ayat dahing dito sa sumagawa waktu ini insyaallah balikan na to ini ring hapanagnahan na supaya marain amuin lima siabot tarito pagsapasin Allah subhanahu wa ta'ala lauman niya laung ta tungod paparkala supaya sila magbutas bihan karena pengajian ta nakauna yadto nagpatarang kita sin siabot doon halawm sin dua ayat yaon tungod papagkawa sin nyawalihan si mga kafir sarta sin pagkawa sin nyawalihan si mga sila bariman. Naman jari tungod pa sura ini, sura Makkiyah laung ta bisarahon matarang bihan tungod paparkala sin sura Makkiyah muna pagbangkilon doon hayan tungod pa amin katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doonhan iwan sin pagnabi pagrasul sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta sin pagbuhi iwan sin pagtungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala na ini katantan piang himuting sin ini Quraisy amin sampai doon hayan sila biasa pantun nakapagsibo iwan sin panghimuting sin Fir'aun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na manjari doon hay ni long tatiag na andeng haamin ini ayat wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Siabot dun haon long ta siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amuin mga malaikat long ta lima dahing ha mga kakahinang nilabihan dahing ha kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan sila long ta hinang sintuhan na to Rabbul Alamin muna doon hay ni panagnaan so ayat bihan amunain siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat amuin pag bugnos sin nyawalihan sin mga kafir amin bukon siya ula-ula buat malingkan amin labay pagtuyo bihan karena sin ini di mabaya gumuain nyawalihan sin kafir dan ideng halawm simbaran niya sabab yato bugnosun sin ini malaikat amuin kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala magkawasin nyawalihan na nasabot tanad to ha pengajian tanakaw na ramikyan sumuno doon haon ayat amunain pag ini kawa sin nyawalihan si mga silabar iman amin lando siya maayad sarta ini inut-inut bihan gumuain nyawalihan sin bariman
At iniabya sa pantun magrida siya sin ini partawagan si malakal maut, gumawa siya akak-akak, amin sampay piyang hiningod doon haon biya sin pag-anod sin tuwig, palawom sin gaunggang bang inta uminom tubig. Sabab inaturan sinaka pa mag-inom tubig na subay siya, amin bukod nag-uus bihan, akak-akak, hituang iniluluunan pa simod niya bihan, sarta akak isabihan, amin supsupunin tuwig sumud palawom sing gaunggang. Bihad to isabin sa pantun sindakang sinyawalihan harap maripakuha. Na doon haonin hikato niya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy siyapahan niya ramikyan pa mga malaikat, amoy in laungta in sila yaon, us-us numaog dahil hataas silang nitedto, karna sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, doon haon piyapatta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, in pag-us sin mga malaikat, dahil haparman niya, wasabihati sabha. In mga malaikat lang niya roon haon, us-us numaog dahil hataas sin langit, sa pantun biya siya sin amoy ini maglangoy ha tubig, in amoy in pag-usbihan. Aming kita mo man to ini sapat niya lang talumangoy doon hayan. Na bang takakitaan biha namin mga ini tao, bang biya sa pantun namin pag ini lakso si mga tao biha, dahil nga tasin ariplano yaon namin ini biya mga hihinang nila yaon biya mga hipagpakitain in sapat nila bihan lumakso sarta amoy in magpatihulog dahil hataas to sampay ini buntulon imbaran bihan paunhonin o mabiya pong do harap maripababa bihan sabab bangkaw amin paakaron mo in o mo yaon pababa mabiya pong do in baran sin tao na asabet to bang sila amin mabaya na bihan sin amoy in lumukay-lukay lumalay in hug nila bihan amoy in long tahiangkat nila in o nila hibantang imbaran nila na inyad tulong ta kumu inamin dakan sin ini sila ring hataas yan to harap pababa amo yan nasa inyad to doon hay ni piyang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa panton si maglangwi ha tubig inamin pag-us si mga malaikat karna sumambag sin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin himinang sin uno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila muna-muna na amunin pagdasin daakan sin Allah ta'ala pa mga karasulan hitukbal nila inamuin inikallam sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin Jibril alayhi salatu wassalam amuin numaog dahil hataas sarta in mga malaikat yan indigenous in taod sin pikpik nila aun doon lang niya dua pikpik aun upat aun unum aun walo aun indigenous na sampay na biyayta sin Allah ta'ala na wala na siyabot in kaibanan bihan bang pila sumagawa in Jibril alayhi salatu wassalam siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in taod sin pikpik niya unom nga katos pikpik sarta sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in malaikat jab-jab minsan sinabok pikpik yaon na amuin di abutan long ta simpangatod si manusia in abutan sin lupad niya habuk pikpik da nabiya din na in sapat sin ini unong nga katos pikpik magdungan hijab-jab amo yan inamin long ta in kasay sin Jibril alayhi salatu wassalam karna sin pag-us magdasin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga karasulan dahil nga panagnaan ito sampay pakahinapusan amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in hikato, hikaupat, laungta amin siyapahan sin Allah ta'ala pa mga malaikat, amin maglumba-lumba sila, harap pa amin nyawalihan si mga bariman, harap pa lang sin surga bihan, karna sin amin daakan damikyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haparman sin Tuhan na Rabbul Alamin pasabiqati sabaqa amuin mga malaikat lang niya amuin maglumba-lumba maun pa mga nyawalihan si mu'min bihan
amoy in harap pa laun sin sulka. In hikaupat, hikalima niya, fal mudabbirati amra. Iwan lang niya, siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat, amoy in lang ta magpadya to sing kataan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na rin ang mga pardaakan kanila, damikyan yung mga sila yaon, wayroon mag ini liso-liso bihan, karena in sila magsinapatan doon ha amoy in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin isiyo-siyo rin ang mga malaikat lang takarihilan kapatot magjaga sin hangin, karihilan kapatot magini pato sin ulan, karihilan ini kapatot lang ta magtukbal si mga rijiki si mga manusia, damikyan iwan si mga sila amuyin magsusulat lang ta si mga ini uno-uno na pakaradyaan dahil mga pakaradyaan daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, biya na si mga pangumulan sin manusia doon hayan, iban sin uno-uno na pakaradyaan lang ta dahil di halaw man sing gumi ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon, amuyan yung mga malaikat lang ta amin piyanghang laan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpadyato sing kabayaan sin Allah ta'ala paaunon dahil di halaw man sing gumi ini. Bihan na inyan katantan siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin 5 tumpukan si mga malaikat yan, na inyan katantan lang ta aamuin sampay lang ta takama maabot na sambil in waktu pa malun na in gumi inyan. Na doon hay ni long niya doon hayaon in amuin jawab sin pagyanon siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in parkala piyang himuting sin mga Quraish, piyang himuting sin mga sila amuin simusulang pa mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala diaak niya doon hayan sin in parkala sin kita katan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala maawon in laung ta pagbuhi magbalik doon hayan iwan pagbista sin amal serta pagtungbas ha siyo-siyo na mapatot dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan iwan dihilan sin kangian bihan. Atin niya imaksud bisara tarawnan amin tungod paparkala sin mga sila amuin ini manusia iwan nasin jin sabab amuran long tain long ta pagtawahon haba sa Arab mukallap long ni hati niya amuin ini karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pangdaap pa amuin pagtag-ipon harap kaniya sarta dahil hasabab sim pagtag-ipon niya to aun tutong basan madawhat sim mga sila ini piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil manusia iwan sin jin in mapuas din doonhan na wayroon na tulong ta ini parbahagian nila sin amin dua lokal sungon sin ini manusia iban sin jin amuna in sulga iban sin narka hati niya dahil amin pakaradyaan dihilan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala halawon sin Quran mahamulya in biyata niya kullu nafsin za'iqatul maut in katantahan karihilan sin Allah ta'ala kabuhi pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay na sarta indua na sabot ta nakaunay at tukatan aon puas dahil kamatay nila buhiun sila magbalik doon hayan in pagbuhi kanila magbalik maaon na in ini pagbuhi kanila ubos pagbuhi yadto amo na in aon pag ini timbang atawa long tapag kita sinamin amal na hinang marayaw ka atawa mangi mapuas din doon amo na impagtungbas. Sumakawa yung mga kaibanan diari karihilan ini kabuhi uos piyatay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta buhion da magbalik biya na sin mga hayop binatang kamanok-manukan yan katantan buhion da sin Allah subhanahu wa ta'ala yang katan sabab karihilan da isab sila kabuhi uos patayon sila uos buhion da isab magbalik sarta dahil pangadyan ta nakaunayag to in ini mga sila amoy in hayop iban si mga binatang doon hayan ubos sila ini kisasun sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya bistahon doon haon bangaon dahil mga hambuk dahil mga binatang nakajilaka harukaing binatang
inyan ini kisasun sin Allah subhanahu wa ta'ala roon. Ipananam kanila isabi na muin kakahinang nila yadto. Na mapuas doon hayaon, ampa sila hibalik na pa lupa bihan. Amin. Ini doon hayan kakitaan na si mga kafir. Amin long niya ya laytani kuntu turaba. Mangayo na pa Allah subhanahu wa ta'ala bang hadya sila ini long tamahinang na hadya sinamin mga hayop yadto. Uwos yadto bistahunin ubos yan to kisasun sila Allah subhanahu wa ta'ala pag ubos ibalik na sila pa ini lupa amin wayron na bistahon pag ini unubihan dito makapamung na sila sabab di na sila mabaya long ta amin mabinsa na sa sumagawa ini biyabay taasal sin wayroon mahinang sin dua tumpukan iniwat malaingkan insungod nila parwalugal bang bukon hakasan nangan doon hakawinsanaan. Amod tuin biyay takatutan nyo. Amo na inlaw niya, latub'asunna wa latuhasabunna. Amoy in sila, amon kiyugdan sin, siyapahan sin Allah ta'ala runhan, in sila yan buhiun, sarta ini bistahon, in unuin na hinang nila pakarayawan atawa pakangian. Napagubos, sura long ta hikaunom long sin Allah subhanahu wa ta'ala yauma tarjupur rajifa doon hawak to yan biyata doon yaun yauma tarjupur rajifa tatba'uhar radifa impagyanon doon ni amuna in paghuyop sin sangkakala amin kaya panghanglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Israfil malaikat sa laggo-laggo piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayroon makasibo sin laggo niya sabab bukon makapilalipaton in dunya ini ban sin loon niya malaggo pa siya rin sin dunya ini in Israfil asabab yadto bang niya mahuyop na inamoy in huyop-huyop yadto matuang kalang in dunya ini katan mapulak palik wayroon long ta puton doon haon long ta mabiya tapong in pakaradyaan silaw man sing gumiiniwan na sinloon niya na doon hayaon long ta amuna in huyop long ta panagnaan long niya doon hayaon amuin beta doon haon long niya yartajipu wa yatazalzalu laha kulla shay doon hayaon long ta amuin mapulak-palik na in kataan halaw mansin gumiini sarta doon haon inlinog amoy inlinog kahinapusan wayroon sibo niya sing kusog doon hawak to yan na pag-ubos din dito hato mapatay na in kataan buhi doon nakakapin halaw mansin dunya makapin na in buhi kataan na sarta inyan matarang in mga bariman di sila makalamod ini sin waktu pag huyop ini. At inawayron na bariman minsan ang buok makapin. Ingkataan patay na. Sabab di pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin ini laungta pag lubos sing gumi ini. Yung mga bariman. Na pag-ubos doon hayaon long niya ayat sumuno tatba'uhar radifa. Doon haon sumuno na isablong niya in huyop hikarwa. At huyop hikarwa amunain laungta pagbuhi na magbalik singkatan piyatay sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuyan hati niya mara na ingkatan tan buhion daing hapanagnaan sin panagnaan manusya miyatay iwan na sinjin magdungan na inikatan buhion sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mamutapal na rin diha babaw sing gumiini in manusia bihan amuin siya pantun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya sa pantun bigi amuin liusok palawm sin lupa yaon bang siya katuan na madtusin tubig palawm ubos mahumud na siya doon haon muka na inamuin ini lupa kaya butangan niya yadto sarta in siya gumawa na ring halom sin pakuburan niya bihan. Biya long niya sin sa pantun, sin amuin bigibatong yaon,
mananap na mano siya magbangon day nga lawom sin pakuburan niya pakaniya. At haon-haon na siya nakabutang sabab in dunya ini maabot lang ta in waktu yadto na wayron nabud kakitaan. Hati niya patag na inyan katantan. Na haon-haon kaya tunguran bihan misanda in kaaunan sin tao napatay bihan halawom sin dakat san ta doon hayaon yadto ra siya habulian sin dakat yaon waktu pa sin dunya ini laong taway panalubo doon waktu yaon maangkat na siya pataas sa kira-kira biya sinamuin pag ini luon kaniya palawom sin pakuburan niya doon haon sabab karna magsibo na katantan wayron narakat sa plag na in kwan yaon katantan sabab indakat maabot in waktu yan haamoy in pag ini huyok pa panagnaan yaon pag uno yaon pagpatay sin manusia pagduy pa hadya sin manusia ini pa madto pa amin gitungan sin dunya long sin kita magbibisara dunhan indakat yaon mabahagion na bakas na to na yon na pangadji amoy in laong ta in asal-asal yaon hambuok ibihan in tubig iban sin ini maasin lang ta iban sin matabang yaon katanta mahinang na yaon kayo malablab na sabab may ta butason na biya na sin pagyanon sin mga tao nakabatok sin pangadji sin amin pagyanon nila tubig yan lang niya in tubig yan pagyanon nila H2O. Hati niya in H hydrogen, in O oxygen. Karwa-rwa ini flammable lang simbaha sa Anggalis. Hati niya masunog, magkasunog siya. Nabang mabutas na hawak to yan, malablab na in ini tubig katantan, sarta in ini amunay magduy hamano siya. Hambok lokal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunay lokal pag ini unuhan. Lokal pag ini bistahan sin amal biya. Amo yan to. Na doon na ini mga katotay manguran, doon na yaon mang maabot na in waktu yaon katantan sin ini buhion na in mano siya katantan beta doon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo in tungod parkala sin amoy in ini biyalikan lang ta in kahalan sin mga sila amoy nanghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin mga sila amoy in ini pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin katan kabinsanaan mang maabot in adlaw kiyamat doon hayaon biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala in luparagbos nila haayat sumuno para man sin Allah subhanahu wa ta'ala qulubu yawma idin wajifa. Qulubu yawma idin wajifa. In luparagbos lang niya si mga sila amin nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala amun ini daran pagsabuton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to nakaunayad to amun na yung kakahinang sin Fir'aun amin nang himuting Musa alayhi salatu wassalam. Doon na yan. Sambil in siya nakalandoin ini kapisukuan na hinang niya ngan sin pagkamano siya hababaw sing gumiini sabab in siya sampay nagdaak siya hipapatay in anak sin Banu Israel, panganak sin Banu Israel usog amo rin hikapin in babae. Doon hawak to yan longta in ini hawak to sinamuin pag ini daak niya hipapatay in katan anak usog bihan at niya mag-uno yan mag subli-subli ang katahon bihan ini wayron pagpatay pag ubused to pag tahon na isab sumuno yato na magkuan na sa magpatay bihan nasarta in mga babae di pagpatayon in mga babae. Naroon hayaon hawak to piyag anak in Musa alayhi salatu wassalam doon hayan amo na in waktu lang ta suko sin mga
kausugan, kabata-bataan namin usog long to hipapatay. Naraing haamuyin ini pag parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Musa alayhi salatu wassalam, in siya doon hayan iipat sin ina niya doon ha amin laom simbay nila bihan hawak tuad to amuin sambil naghinang inina bihan amuin pagbubutangan kaniya bihan biya sa pantun pagluluunan sim bata-bata yaon sarta in siya ini manjari siya palantupon harakat hati niya di siya mauno bihan hiuhukutan sin ina bihan na tiap-tiap yan to biya makananam ini bahanain ina bihan sin aun doon haon mga tao hipiraon nakasuok doon hayan ito ini tukutan sin ina bihanin ini kaya bubutangan si Musa sambil madtupa amuin ini makasuksok na siya palaon si mga kawakawan bihan amo hindi na siya kakitaan na misal makasakat maunin ini mga sundaluhi piraon lang tari na siya wayron nakakitaan doon bihan na hawak to bihan kaya agputan kailo in ina doon hayaon na wayron na mahinang niya na amo na yung karaaksin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya wangkaw biya mga wayroon na tuod doonhan ini laong takatangkisan na biya itasin Allah ta'ala kaniya faalqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik wa jailuhu minal mursalin. Hambuk ayat biya itasin Allah subhanahu wa ta'ala pagparulisin Tuhan Rabbul Alamin amuin pianaukan ilham ini inahi Musa alayhi salatu wassalam doon hayan amunain biuloy niya nain anak niya bihan sabab ini nangandol na siya pa Tuhan Rabbul Alamin magparuli doon hayan ianod madtuin Musa alayhi salatu wassalam pa lauman sin ini astana hi Firaun amin naput na in bata-bata doon pag-ubos to doon mayan na pag ini ingat si mga tao ha ini astana yaon bataon bata-bata doon na kakadto na hi Firaun na long sin ini asawa hi Firaun ng pawayron anak amo na in Asia pagyanon lalong niya ayaw mo long ni pagpataya asa ay yan paana long sinay ini Asia la taqtulu asa ay yan paana aw nattakidahu walada ay ni ay mulong niya pagpataya kalu-kalu magmumpa at kato yung bata-bata yan bihan iban long nila marayaw hinangunta na siya atin niya adapon na nila hinangun anak amod tuwin wala kamataykan ini Musa alayhi salatu wassalam amun iyang guna nila anak in Musa na doon hambiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hambuk ito rin mga kalaungan sin Firaun bihan amun ipat niya sin inyaon kuntara sin kuntara niya inamun ipat niya yaon kita kawinin kapandikal sin Allah subhanahu wa ta'ala magparihara hamang sila amun kabayaan niya laung ta mahinang daak kasusungon bihan amo yan nga hati niya aon dahing mga pangadjian makawa tarain doon bangway nakapakuyan mo na madto ko sumuok pa amuin naung ta unuyaon aun waktu bihad tuin labi marayaw magpakita kaw sin ikaw yan bukon ka uno bukol ka kuntara niya na misan ito kuntara pagkita lang niya bangyan ini kuntara risan kuan magoy sa yan mig dahil ni paggayan niya na wala da siya minig nari na kaw inuinuhon biya nambok ito rin mga ini biya mga paghinangon sa mga kaibanan bihan amin sumud palauman sin sila bihan hasupaya rin siya mabinsana na amo yan to yan dahil mga jimatukan Musa alayhi salatu wassalam sampay doon hayaon amin nakakuha na siya ring halauman hi Firaun doon hayaon sarta amo nain nahinang sabab nakakuha siya ring halauman ni Firaun amoy in laung ta nakapaminasa siya hambuk kibtibihan nasuntok niya bihan nakaminsan da hambuk suntok niya tay in amin kibtiyad to sampay nakapakoy siya madto pa Madian amo na yung kapakoy niya
dahil doon hayaon sambil nakaasawa siya dito ha inihambok anak sinta usali long ta ini amunain ini nagdaradungan doon ha Madyan biha na doon hayaon pagbalik niya madtukan Firaun haran sila bihan ay doon hayaon namin minig na sila ganta magbalik na madtupa ini tumpukan si mga Banu Israel doon hayaon amunain kita niya insahaya hatas simbud bihan karena in sila to nag-aagad na to magtali anak iwan na sin anak niya iwan na sin asawa niya nakakita man siya kayo long niya na doon na kamo halugad niya kamo mag-ig madto ko patas simbud yaon kuma ako ini singkayo yaon kalukaluhi ka pagkakunahan na to bihan kumo ko inihagot sin pamaranan na to bang kita makapagbuhi kayo at ini kuma si aton madto pagkanto niya patas simbud bukon niya tuin ini kita niya bat kayo sumakawa sahaya doon hayaon amunain biyayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ako lang niya intuhan mo ya Musa bihan pakhla na alayk innaka bilwadil muqaddasi tuwa yari kaulong niya haamin ini lugal muqaddas ini hati niya in lugal yaon sutsi malano biya sa pantun da sin mga masjid yan bihan na amo na yung pagtawakon tuwa amin lugal long niya habibi sin bud sin sina yaon amin sa kira-kira maluhay sa katun pasin tao doon hayaon nagbisarain Musa alayhi salatu wassalam iwan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amo na yung nagdaak na kaniya long niya ini kadtukaw kan Firaun bayta isila siya bihan hati niya sin in ako in Tuhan bihan katan na sin amuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya mo na maksud niya manaw madto sa sumakawa in aki niya ka Tuhan Rabbul Alamin laong niya na in ako ini di ako maka ini lapal marayaw bihan sabab na in Musa alayhi salatu wassalam biya madto bukon damhang pasto din ini dila niya mamisarahan na ngayo siya pa Allah Ta'ala mikiiban ha tay manghud niya amin makulang niya bihan amo na ini hinangon kulong niya ini uno ko hati niya mangbiya kato wajir niya bihan na amo na karihil sin Allah subhanahu wa ta'ala simpya ngayo niya na long sin Allah Ta'ala kadto na kamu karwa-rwa bihan baita inyo in Firaun sin amuin daakan niya bihan sarta bang kamulong niya magbisara amuin bisara kaulan layina amuin bisara mahanunot maunubukon amin biya mag ini bungis yaon mag-astol bihan sa sumakawa subay hadya amuin bukon siya makasla longta kalu-kalu long niya makatayma long sin Allah subhanahu wa ta'ala la'allahu yadzakka kalu-kalu raman amuin makapagsutsi siya simbaran niya makapinda siya makapagtawat siya makaagad siya hapang Hindu bihan impang Hindu dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin bukon kita maglugos bukon kita mag ini biya sa pantun amuin magbaya bihan sin uno takarantain ini panayma nila sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan yan na doon hayaon lang ta biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan si mga sila ng himuting iban bang uno injo mato kanila dahil nga mga kasigpitan bang maabot in adlaw kiamat yaon amo na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kuluboy yawma idin wajipa sarta lang niya in jantong nilabihan si mga kafir yan haadlaw yan amuin doon hayaon ini mapuspos na imbuka nila doon ha amin ini waktu yaon sabab ini jantong nila bihan amun di nila na longta kapagbayaan bihan karena sinamin kakitaan nila yung kataan kabubukaan doon ha waktu yaon sarta lang niya absaruha khashi'ah
Biyata doon haon yung pangatod nila lang niya si mga silayan, amoy in silaon, biya wayroon na tuod, kapos paid dahan deng mga piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang niya amoy in pangatod nila, amoy in liligat na pataas madtubihan. Amoy hindi na saon tao biya aming kublaan niyaon, di namin sa makapamungbihan, mamandang mahadya, malawa ning pangannal, nabihad to in luparagbos bang maabutin waktu yaon. At inabita sintuhan na to Rabbul Alamin, hawak to yan, in mga katan, nagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, bihad to in sa pantunsin, amoy in jumato kanila. Bihan yan in mga pakaradyaan, amoy ini dahil panagnaan pa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia aksin Allah ta'ala, papaanibon in mga iniasukampong niya, amo na yung mga Quraysh bihan, karena sin ini waktu ini wang siya jumato na tanto sadya in sila makananam singkatan kasigpitan ini. Sa sumagawa in mga kakampungan niya, pasal sin amoy in ini aun naroon mga abugho kaniya bihan, aun naroon haon pasal sin pagtakabul nila, na ingkatantan hilabay nila ring haamin pangudyo-ngudyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilabay nila ring haamoy in panggura-gura para Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon haon in mga pakaradyaan ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa pantun piya pagsibu in kakupursin ini bangsa Quraysh, iban sin kakupurhi ini Fir'aun, amin nagdaawa in siya Tuhan biya in siya Tuhan. Naroon haon biyata si mga mananapsir, hatungod sinini lang taluparagbo si Fir'aun bihan, lang niya doon hayaon bangsa upa matuhan may taintuhan ini mabuka siya ini hahas piya panjarisin Allah ta'ala, mabuka siya tungkod bihan, at inintungkod ni Musa alayhi salatu wassalam, amun kita hi Fir'aun doon haon na hinanghas, limapog dimakan hi Fir'aun dahil haamuin pagpunan nito, hawak to yan. Nalang si mga magtatafsir, in bang siya Tuhan, di siya mabuka ha mga piyapanjari. Biha. Naampan, in daawa niya, kataan puting, sabab misan siya nagdaawa siya in Tuhan, may ta siya mabuka ha. Ini, bihad to. Mabuka siya ha has. Biha. Mabuka siya ha amuin tungkod yaon. Naamo yan. Naramik yan, doon hayan ini hangkan lang ta piya pagsibo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan ni Fir'aun iban si mga Quraysh, sabab aun doon nakalanduin katubad jildeng ha kakampungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai amin biyata doon han lang niya in Fir'aun ha ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatina hawak to sin amin ini diak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil tiyo kila to dingan amunan hi Abu Jahal, hi Amr ibn Hisam pag yan, hati hi Abu Jahal pagtawakon biya, pagtawakon day sablong niya hi Abul Hakam, hawak to yan, hati niya ama si mga tao manghukom doon hayan, sa sumakawa inyaon katantan sila hadjen nagdaawa sabab karna isiyusin dito mayma hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron hukuman jatuhi kapang hukum niya. Sabab in kasabunalan pang hukum, kaadilan, amo rin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw-tay manghuran. Naroon na yan, hawak to yan, mapuspos in buga sin mga sila. Sin mga sila amin nagkupur, daing hapanagdaan waktu nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kataan Rasul, aun tiap-tiap tumpukan amin umaato hapang hindo sin ini karasulan, maun pakauman nila na sampay in kahinapusan na amo na in kauman sin Quraysh, amoy in nakalanduin laungta katuwadjil nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hayan laungta ini timubtubi namin pangadyan ta waktu ini ganapan na to dakuman ha waktu balik insyaallah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kaniyo kataan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله